A day in my life, kas dati nga estudyante nga dumbbell, iso nagsardeng latan. For today's video, ada kami karon dito'y Blue Waterfalls, dito'y Baggaw, Cagayan. Hampay kami nga naibos na in-release ko iti lending. Iso sinulit ko mutan atin may dito'y. Bahalan tulatan ang problema tay kolektor ko to naman pagbayad ko. Kadwakar niya may dito'y dagiti friend ko, kinagiti kakasinsin ko. Adventure garod iti hilig da. Iso nga ore adayo kakinayami nga talaga iti nagna. Suli mo mukid di atay bannog mo. Tanapintas iti makita. Mayat umay dito'y tamalipatam iti problema. Malipatam nga adugayam ti agururay nga babayadan. Dahito'y gayam iti may kadwa nga mayak dito'y. Ngam tatak lang nga talaga nga na-enjoy. Na-conquer ko kami di fear of heights ko. O English ajay, akalain mo yon. Sa halagang 260 pesos, ma-enjoy mo iti Blue Waterfall. Safe na safe ka dito'y ta talaga nga bantayan da ka dagiti tour guide da. No kaya't yung nga umay dito'y kagbalon kayo iti bakan. Ta talaga nga mabisilan ka nga magmagna. Kita nyo mo tinilag tumi, uray lag kutukot ti tumong ko ti kinangato na. Iso nga na-enjoy ko nga talaga ta pinadas ko amin. Anapay gamin nga iti pagbukngak, jak to pa'y mabutang nga umutang ti dakkel iti lending. Tiki na pudot na iti panawon tatak, may isa dati nga may rekomenda nga napintas nga papanan. Kasla ka lagdigdigos ti naka-freezer nga danom. Lumamiis ka talaga ti ulom, lalo tadayo ka tay chismosa nga karuban. One, two, three, go! Talon! Sulit mimi nga talaga iti bannog mi. Lalo ta nag-enjoy kami nga talaga iti permi. Ngum kita nyo mo may sa kumarik na kami suoten. Jakman amo na niya pag misuutan na, no tay bisin na. When no gaputan na buratay kasla samrid nga basit nga kiday na. Ngamawan nga talaga iti makunak, ta talaga nga nag-enjoy ka naglanglangoy ditoy. Napalamiis nga talaga tay nabara nga ulo. Isuno kaya mo maitoy nga kaya mo ag-enjoy kay batim dagiti problema. Ibatim nila kay mo nga konsumisyon. Kalpasan mi nga naglanglangoy di Blue Water Lagoon, napang kami di last destination min. Nagsakay kami ti balsa, tapno makita mi, tay malapalawan nga kuweba da. Naliknaw nga talaga iti danom na, kinalamiis iti puloy iti angin. Iso nga na-enjoy ko nga talaga. Sulit na sulit ko talaga, tay 260 pesos nga binayadak. Iso uray nangina ti gasolina, kat talaga nga dinanon mi daytoy. At damag kiti lending nga pagutangan numawanan. Kunada garod, di baling mawala ang yaman, wag lang ang yabang.